قالك رنجي دستوري هنا لي هاري جنجاو أم بيجي جبور روشا نوجن آكل سوري جيبوي. Zaten Ravşa dünyaya ser du nefs. Du yani du nefs. Radwastin yek şey نویسندی دستور آهاتی نویسنده یعنی آجی به وثیقه به وقتی بلگکرین هاتی بلگکرین هاتی تثبیت کردن او هی و هیجی آد نویسی او شيء الدنيا دي يك هي او جي بريطانيه ده شيء شواكي عرفيه يعني بيقولن دستوري وان تي هاتي او كده بس الاساس ده اني بيسانديه وجبودا سوريا ك بيشاروجي و كاربن دستوري كي جنجاو جيره اوابكنو وبكاربينن دبي نفيسان جبرتما دستورا نفيساندي هاتشتي زلاله تدو خيايه وهر تشتيجي بجيدك بكار دمات بكار بينه جبرجو دما دستور نویسان دي هبه حمد دنياي دي وجبو ماجي ابش بيويسته او دازگهك هبه جلب دازگه دستوري او سر اساس وان بلگه گو نویسان دي انجي او بلگه گو زاگون تي هاتي تثبيت كرن هاتي قيد كرن او گوري وي جيان بمشاندن ماموستا آنی زمان جانوی جواکی جانو جبر گو دستور وقت ماموستا جی آنی زمان دستور او پیمانش خو پیمان دورتا جواکی و سلطه دیه همو تشتی اساس بله جهبدو جوداد کو و گورا بیوان یعنی مسئولیت آوان و کاریوان هر یکی بجید کس جبوی تشتی دستور نویساندی جبونا پیش روز